umva ukuri, urusengero ntabwo ari inzu y'Imana. Abantu benshi bakunda urusengero kuruta uko bakunda Imana. Bajya bababara cyane iyo batandukanye n'urusengero kuruta uko bababara batandukanye n'Imana. Ariko ukuri nuko urusengero atari inzu y'Imana. Inzu y'Imana ivugwa muri Bibiliya mu gitabo urwambere rw'Abakorinto ibice 3:9. Bibiliya iravuga ngo muri umurima w'Imana n'inzu yayo. Twebwe abasenga nitwe umwuka w'Imana turamo, nitwe nzu y'Imana. Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17:24. Bibiliya iravuga ngo Imana yaremye ijuru n'ibiyirimo, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Umva ukuri, urusengero ntabwo ari inzu y'Imana. Salomo ubwe ari we wubatse urusengero. Urwo rusengero ntabwo yarwubatse ngo bamarayika bajye barusengeramo. Urwo rusengero Salomo yubatse ntabwo yari inzu y'Imana, ahubwo rwari rwitiriwe izina ry'Imana ariko atari inzu y'Imana. Bibiliya ibihamya iti mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 8:27. Salomo ubwe yaravuze ati, ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru n'ijuru risumba yandi ntirikwirwamo, nkanswe y'inzu nubatse. Birumvikana n'ijuru Imana ntirikwiriwemo iyo wayubakira inzu ya metero 20 ngo ituremo. Urusengero ntabwo ari inzu y'Imana. Abantu benshi kubwo kudasobanukirwa bajya bambara neza bagiye mu rusengero, bakambara nabi baruvuyemo, nkaho Imana iba mu rusengero ariko ahandi itahaba. Bagatinya mu rusengero aho gutinya ijisho ry'Imana ribana n'abantu hose. Urusengero abantu barwubaha kuruta uko bubaha Imana. Abenshi kubwo kutamenya banga ukwemera ukuri kuko ababwiriza ukuri batari kubwiririza mu rusengero. Abandi akayoboka idini bitewe nuko risengera ahantu heza atitaye ku kuri kw'amahame ryizera. Umva ukuri, urusengero si inzu y'Imana. Ndagira ngo mbasobanurire ntya. Mwabaza muti none se kubera iki Salomo yarwubatse? None se kubera iki Imana yashishikaje abantu mu gihe cya Hagayi ngo muteme ibiti mutwubakira urusengero? Ndababwira ngo ubuturo bwera aribwo bwubatswe na Mose n'urusengero rwubatse na Salomo rwabaga rumwe gusa mu gihugu. Rwabaga rumwe gusa mu gihugu, ari narwo rwasenywe na Nebukadineza, rukaza kubakwa na ba Hagayi na ba Zerubabeli. Urusengero rwari rumwe mu gihugu. Icyakora hirya no hino mu gihugu hari ibyo bita amasinagogi. Amasinagogi rero yari inzu zo gusengerwamo nk'izi mubona ziriho zose. Ariko urusengero rwagiraga hera kukagira hera cyane, nta bizera barwinjiragamo, rwinjirwagamo gusa n'abatambyi. Ahera cyane hakinjira umutambyi mukuru gusa rimwe uko umwaka utashye. Abizera bose bakagarukira mu rugo mu bikari by'urusengero. Ubwo rero ntabwo iyo niyo yitwaga inzu y'Imana, yitiriwe Imana, nirwo Salomo yubatse. None aya masinagogi yari hirya no hino mu gihugu, iyo ntabwo yubatswe bitegetswe n'Imana. Muri Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, nta murongo wa Bibiliya utegeka abantu kubaka isinagogi. Ahubwo rubanda bararwiyubakiraga kugira ngo bugame imvura n'izuba, nta kundi kwera kurenze aho. Kuyita inzu y'Imana rero umuntu abayobya babwira. Kwizera ko urusengero ari inzu y'Imana umuntu aba yizeye ikitari ukuri. Kwizera yuko urusengero ari inzu y'Imana bituma dutinya mu rusengero, tukifata neza turi mu rusengero, kandi mu rusengero ariho abantu bamara igihe gito, amasaha atarenza ne mu cyumweru. Ariko kuko batinya yuko aho ngaho ariho Imana iri, niho bambarira neza,
niho bavugira neza, niho bifatira neza. Mu buzima busigaye umuntu akifata uko abonye kubwo kwibwira yuko Imana ituye mu rusengero. Wumva ukuri, urusengero ntabwo ari inzu y'Imana.